Kayihura Ponsiane n'umuturage w'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda gahana imbibi n'igihugu cya Uganda. Kimwe n'abagenzi be benshi batuye muri aka gace, kwambuka badakoresheje imipaka yemewe ngo ni bisanzwe kuko usanga bajya gushakisha imibereho ku rundi ruhande, kimwe nuko abaturanyi babo ba Uganda nabo kenshi binjira mu Rwanda muri ubwo buryo. Gusa umwaka ushize ubwo yinjiraga muri Uganda agiye gupagasa ngo ntibyamuhiriye kuko yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'iki gihugu. Bamfashe kuri 15 z'ukwa mbere, kuri 17 banjana mu kote nka 11 z'umugoroba. Twari turi n'abanyarwanda benshi bagira kuri za 50. Ubwo tugeze mu koti, umucamanza sinibyo yanditse, tugiye kumva wari kuvuga ikinyarwanda, arasoma kuba dukatiye amezi 18. Hanyuma baratubwira bati ko bakatiye amezi 18 utashaka gufungwa ugatanga miliyoni 1.5. Icyo gifungo ngo cyaje kugabanywa bakatirwa umwaka umwe, ari nawe yamaze afunze muri Uganda mbere y'uko arekurwa muri uku kwezi kwa Mutarama akagarurwa mu Rwanda. Kayihura yemeza ko batotejwe cyane ubwo bari bafunze. Kuja guhinga, kuja kwikorera ibiti, kuja kwikura amabuye bita ubutare, tuje kubyikorera kuko nta kuvanga ikintu gito cyangwa kinini. Bareba ikintu udashoboye uko bakakiguhereza, bakanga kugikorera bakagukubita kuko baravuga ngo bamaze gukatirwa ngo babaye inka ya wose. Ku rundi ruhande Tuyiringire Emmanuel nawe ukomoka muri aka gace ngo yambukanye n'umugore we muri Uganda bajya gusura nyirabukubayo muri Kanama umwaka ushize. Cyakora nubwo bagombaga guhita bagaruka, dore ko ari nabwo bwa mbere yari yinjiye muri Uganda, nyirabukwe yabagiriye inama ko bashakisha aho batisha bakagira icyo baronka batahana. Ibi byatumye batindayo, ndetse ubwo bagarukaga mu ntangiriro z'uyu mwaka hamwe n'abandi banyarwanda bafashwe n'abashinzwe umutekano muri Uganda. Tuja kuburana turi abantu 16, ariko ubwo muri abo 16 twese twaba turi kuzira yuko nta bujeto twari dufite. Ubwo neneho baba basomye amategeko yo kwinjira igihugu nta bujeto umuntu afite, kuko ubujeto nicyo cibanze baba bari gukurikirana amaranga muntu, ntago baba bari kuyakurikirana cyane. Igihano cyari gufungwa imyaka 2 mu buroko cyangwa gutanga ihazabu y'amashiringi ya Uganda miliyoni 2. Cyakora aya mafaranga yaje kugabanywa, babemerera gutanga amashiringi 600. Aha ngo byabaye ngombwa ko umugore we batigeze bafata agurisha ku isambu yabo bagatanga ayo mafaranga, ari nayo yatumye arekurwa. Mu rwego rwo kwirinda bene izi ngaruka ku batuye ibice bihana imbibe n'igihugu cya Uganda, Guverineri w'intara y'Amajyaruguru Gatabazi Jean Marie Vianney arakangurira abanyarwanda kwirinda kwambuka badafite ibyangombwa byemewe ndetse no kubyaza umusaruro serivisi zitandukanywe ziri mu gihugu aho kujya kuzishakira ahandi batizeye umutekano wabo. Inama ya mbere twebwe cyo tubwira abaturage nukugenda bari menge, kuko iyo umuntu ugiye ahantu bakakugirira nabi, bagakubita umwe, bakamuvunagura, babafunga nabi, baratubwira rwose abaturage batubwira ukuntu baba bafunze nabi, bagiye bafungira mu mazi, ubundi bakabafunga bambaye ubusa, bakabafungira ahantu hatoya habi, bakabafunga batarya, abaje baza babaye rwose ku buryo ubibona atagakombye kongera gusubirayo. Turabwira abaturage rero kujya bareba bubahiriza ibyangombwa binjiye ku mpaka mu kindi gihugu, ariko nanone n'abagize ingorane bakabitumesha bakekare. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru kandi burakangurira abatuye iyi ntara gukomeza imibanire myiza n'abaturanyi babo ba Uganda. Pasco Buhura, Televiziyo Rwanda.